Kinong penya jong donbosco media network dbmn Shen kinsa Sdang biang ban penlong ya ka Jingiakop ruai marway solo balai kerteng sur Kynud season 4 hau ni no pra hajar arpusan banwan layat ho uba ol marbanyang script editor jong kane ka network Shillong press club ha ka arpho tarik nai wing uba marbanyang ulayat ho kane ka lumpung ya kop ruai ka pediang ya baro ki khna ki Samla bat ki rangba ki bakwa baneshim banta ban penpau perthei yala ki sap ki phong ba ki dan lengba ka jing ba jing tersyang ki rendang ruai jongki ulaya thu ru ya ki form la sedang ban sam menta na donbosco youth center la khra Shillong kador jong ka bairung ka longshi hajar tengka marwe ka busket da ka song pisa shilak tengka kadon tang kawe ka busket na ka benta u ni ka ladu ya u ni ka ladu en pli kilat kilenti ban ya khun ya kop ruai shiki lempung jong ki wei pat kiri ka perthei uba amar banyang ula ongru hakani ka Jingiakop an thong de kinong bishar ki batbet bat ya ki rai jong ki an shem kum ka rai ba khaddu kinong penyat ka dbmn kimdon benta aa haki rai jong kinong bishar ki batbet la ai la lu ya kinong bishar ban pech sani ya iwei pa iwei inong Yakop ula batai lengkot ru ya kilai teli ki Jingiakop ki balalong haki snam balala ha ka sur Kynud season 1 lara ya ka nam la du da ka hybrid chevinia el maunai ka badang khatway snam karta ka dbmn ka lapha ya ka ban yakhun ya ka Jingiakop vocal star uk ha ka ba kala penyap bi ya baro ki ba wan ban sngap ya ka bat ha ka ni ka lumpung kalara ya ka nam la du Haka season 2 ka Samla Ellery di Kharkongor kala yo ya ka nam lado bat kala ra shayeng ya ka busket shilak tengka. Umentri rangba ka jela konrat ke sangma ulalong ukong san haka lumpung final bat ula ang lengo ya ka kerdan ber ka jing ipheng bala penya ya kani ka Jingiakop haka ba ula ong. Kani ka de ka lumpung bakan sai tam ha Meghalaya kamya pher na ki Jingiakop haki wei pat kiri ka perthei. This is the best show in the state. It is on international standard. Kadbaha ka season 3 ya ka nam la do la ra do Samla nong kondong kit kupar nong sej national kinshi east and west khasi hills. La play la ya u ban lit ya khun ha ka Jingiakop ruai ha California USA ha ka lumpung 28th annual world championship of performing arts. Ka dbmn kala ya rap yung ni Samla ban yo passport visa but ula sha hikai pentibet ha Long Beach California. Penban ya kani ka lumpung labu tengno postpone nakadaw ka jingklang kathma Russia Ukraine namarbun ki Samla na ki wei kiri Europe kimla pan shempenta ha kani ka lumpung uba mar banyang ulet ho ka dbmn ka khot ka wer ki Samla ki basliang bat thrang ban penpau perthei ya la ki sap ban wan shempenta ha kani ka lumpung ya kop ruai ka sur Kynud season 4 ka ban Sdang no Shen ban bina thei hat lembaga press club ni Keteng jam rendah pada Michael Bakri, bat ketim zaman berawai di berbau di semua makhluk di pada Dewan Cedera Reskan Terjadi. Kini ke Jingiakop ruai, kemudian ke sur Kynud season 4 jadi ke tup besar dengan Jingiakop, kelayat belum bantah lainnya. Hakimnya lainnya nilala masih kini kenarik kena sama bapeta dan kit kepala manusia iba nekinci iba lala ikan rice ikan puskit ladu senang lala but ide kena mana kendam buat kinci dia kena lempung jengih kailat je paru kena kentei senang kendam kesan kita sotenan berdoa dan siau Sini ada juga kalian dengan ruai hasil kapli yang ayat depan orang. Di ka bayrung kalau siaja juga, but ke price kalau silat juga, but hanya ni kebetulan ni ayat tanpa ke price. Nama apa kion, tapi nunggu dan kalau senang bayo ke price, ni ayat kebakin kunci pun cukup berkait. Iba kita transfer pai ke Amerika, lepas satria kita kata mereka the World Championship of Performing Arts di California. Mereka next step juga nak ni Jingiakop kita berkait kita Rusia ke Ukraina. Tiga kompetisi berlangsung. Isnya mereka
tanpa kami ikut mereka mati. Di ni pensiun ni kentu ni crowd ni krim ni kasaman dan kesat ni cuma menciptakan sebenarnya competition jenis kok. But organisasi donbosco media network kan bentuk banji ban bisa mana berjob benar-benar bah kan ni kai pi lagi nang bisa kiba ini kita lanjut ngin tarik berpersan dan kat hajing cepat juga organisasi lagi acara itu macam kira kita bisa kemudian ikut kado Jumlah demiru ulawan lok mencipkas sekarang kanari pat ulang anu lok ikan kebanyak negara kompetisi itu bakal long international standard akaba ke lok ya di bed ya ganti kandang macam binti di penyanyi atau kulkul ba jadi kita bahkan dengan Jingiakop dengan kejumputan di akhir di balamba kan Khubor bimhal ba jompi dan keburung dan senang kod kan mati jadi timbun humidity dan buat kena Samla kente senang nadok ya kena nadok kena Samla dan kesak doa recommend ni dimana menciptakannya dan tara kena competition Tika experience yang ada lapor lah, nomor ba nadero duwe neki nang shimenta haka season 2. Haka season 2 na shimenta mapoy top 10 haka to Khubor thong jingjau. Andre ngai iba kani competition kani competition ka best do ma nomor ba kamdan kata voting kamdan kata ayun mereka David Fair and Square di judges fair. Dia ngaku yang akan dibangun. Dia kurang sa season 3. Dia season 3 nga boy top 10 nga yora. Dia ketang jujur yang season 3 dia nga iyo bagani ka competition ka baga donbosco ka punya kani ka super good kan ka long professional ha. Mampat juga menu ba ki competition ki long professional halu ka domain. Karukum Shen ki stage ke company ki host ki judges ulang hakiran skini ki elimination round kamu ki de ki way beha ka final kamu ki de ki way pada ki bompat di EAP menurut hakito kiram pada kan de kamu final ki de ki way batmai kan de kato kamu ke kapan iba kalau fair and square kan judge ke to performance ke jump here to ka jingwa ka final Te ngajing sontan at mga mana kini competition kalong pa ngai iba kasambro kapiang ha nawakan ang pertama bateng-teng inalek roy kiwi competition madang kiwi penbiang ha ka sound system teng-teng hidup jengkermen nak ni kemungkinan cinta ngre ada kasam kapiang komod ni roy jingwa kiba ni la practice pa komod ni nasmogun men abang iwan tu te ka sontan ba Hasil sang competition tu bagi father Michael Makri pendem saya jinwai. Katur kapan akan siap bayangan te experience sama competition itu competition lah ayo sibur ba ya kaba ki air ki coaching ini ki hikai ni kumdoban lai ki air ni ki vocal exercise na ki coaches ki jom ki bangi ngajik. Te na semua tentu ya ki para sama jom ni ada ki bare ba kini syakmat ban penpau berarti kisah jampi panuan cinta ini ke competition warna pinjam ya lesi pinjam piran ya piran mau newsnya berumur kinan dan pun kisahnya ni bapak panuan angku mengaruh participate ulusnya dengan kempai syaktam dengan yang memang kini ke platform kalau kita ada semua tengah hidup kata-kata kita kontai Hakani competition amdan kene ka voting kene fair and square ni judges teng pada indale ki competition kemudian in hable ki voting in habdi ki kapan skato kemudian kapan jenjara ni ki kun sama kato kemudian kapan du jingkermen ta ni ki bang kepada ne sama
Dari kali competition kamu kali betang lagi judges wek kamu lepas kita perform ha kamu lagi okay so dari lepas kita perform ha kamu kata te mah kata kesong ha kamu kesong pi dan dari ngasih apa ketui pi baru pen skop ha banyawan ha kali competition kepada ngale syati diperlek pada makin makri pada Bosco media network diperlek audition di submit to documents bertajung lagi ke competition kali bulan Julai jom news na dari kita jom dan kita mai kita pasport saya kita dan next year try kita ayunan nomor apa ni asiu ya kan by hotels ke ni asiu syati de katoro kemudian ifada makin makri wa ya rapai ni ba nilai mi do ha UCMA banyo ya ka sponsor na government do de kemudian ada kembali jenis peristama bat kaneka larang mamuan rah kaneka platform kaneka competition kemudian nah kamlang rekomendasi kumang nomor galai ini dalam kentang lagi terkait kita banle umno hable umno kita visa ke kemudian ada jentang contohnya ka dan Bosco media network pada Father Michael Makri ketika tim di Borokowai kila Arab Shillong kena mentapa dan yo ke visa mentapa yo ke visa cuma kan kod hadus sekolah de sisir bala yo ka US visa kemudian ala banle dapat tu ka visa berhadu sekolah di kiri jom pertai de kemudian ni rota Arab Shillong kan warna yo isi kapus pun biar ke competition tu ini ya kan trish dan buat kiwi competition nama ba ka visa ma dan ketiga de kala Arab Shillong